Pozdrav mališani, evo nas ponovo u još jednoj emisiji, još jednom druženju. Danas nisam sama, tu je sa mnom moja kolegica Dženeta, pa Dženeta zdravo! Zdravo Ajla, i želim ovim putem da pozdravim sve mališane koji nas prati i u Bosni i Hercegovini i u čitavom svijetu. Nadam se da ste dobro, da se niste puno umorili danas od vaših školskih obaveza i svih drugih obaveza naravno koje imate. I da ste raspoloženi za ovo naše druženje. Kada smo spomenuli to odakle odakle nas pratite, ja baš voljela da nam pišete u komentarima odakle nas pratite, iz kojeg grada, države, sela. Očekujemo vaše komentare da vidimo odakle imamo najviše gledalaca. A Dženeta i ja danas govorimo o jednom jako lijepom prazniku koji se zove Hanuka. On je doduše sada iza nas, dakle trajao je u periodu od 10. do 18.12. Sada ćemo pričati, počet ćemo od toga zapravo kako i kada je to sve počelo. Dakle, Hanuka se odnosi na događaj koji se desio davno, 167. godine prije nove ere. Dakle, Judejom su vladali Grci koji su pokušali da izvrši nasilnu helenizaciju, uvedu grčke bogove i zabrane Jevrejima da vjeruju u jednog Boga. Taj događaj je trajao čak 2 godine, ali Jevreji su uspjeli protjerati Grke iz Jerusalema i cijelog regiona. Dženeta, pa mene zanima šta se poslije desilo. Hvala ti Ajla na ovom divnom objašnjenju. Nakon toga se desilo nešto jako zanimljivo. Oni su htjeli ponovno posvetiti svoj hram. I oni su odlučili to da urade i tako odošli u svoj hram, započeli su sa čišćenjem i sa posvećivanjem kako bi se u njemu mogla ponovno obavljati ista molitva. Nakon toga bilo im je potrebno ulje. I oni su pokušali i da pronađu ulje i pronašli su samo jednu posudu sa uljem, uljaricu, ali ulja je bilo dovoljno samo za jedan dan, nećeš vjerovati. Pa šta se onda desilo? Pa ta količina nije mogla da gori više od jednog dana, ali se desilo jedno veliko čudo. Kako? Sada ćeš Ajla da čuješ, desilo se čudo, u stvari da je ono gorjelo, to ulje je gorjelo 8 dana i 8 noći. Nikome nije bilo objašnjivo zašto se to baš tako desilo, ali oni su tada odlučili da će se svake godine podsjećati na to čudo koje se desilo paljenjem 8 svijeća. A Ajla, sada kada smo sve objasnili, da li ti možeš naslutiti šta bi u stvari značila riječ Hanuka? Pa mene podsjeća na nešto magično, evo i ova fotografija ovdje koju baš imamo podsjeća na neku magiju, pa možeš nam reći šta zapravo znači Hanuka? Drago mi je da si to primijetila, ja volim da kažem da ova ovdje fotografija je nekako čarobna i u stvari Hanuka u prijevodu sa hebrejskog znači posvećenje. Jako zanimljivo znači. Odlično, hvala ti Dženeta. Da vidimo kako se zapravo obilježava Hanuka. Ja vjerujem da mnoge mališane zanima. Dakle, pretpostavljam da ste već i ranije primijetili ovaj čarobni svječnjak koji se zove Hanukija ili menora. Dakle, to je svječnjak koji ima 9 krakova. U svaki krak svječnjaka se stavlja po jedna svijeća, a u jednom stoji svijeća poslužitelj kojom se pale ostale svijeće. Dakle, ova svijeća u sredini pomaže ostalim svijećama da budu upaljene. Običaj je da se te upaljene svijeće drže pored prozora ili pored vrata da bi se svjetlost Hanuke, odnosno Tore, širila prema narodu, zato je ono ulje sa početka priče jako bitno. Jako se to divno Ajla objasnila. Znači, ova u sredini koja je malo više izdignuta svijeća ili može biti u stvari odmaknuta od ove 4 sa desne i lijeve strane, znači da je ona ta koja služi ostale svijeće. A znači, ja sam čula i da je običaj da se jedna svijeća pali jedan dan, zatim druga svijeća drugi dan, treća svijeća treći dan i sve tako u redu. Je li to tačno?
Tačno je, ali znaš šta mene zanima još, pošto nisam baš bila dobra iz matematike, a voljela bih se pripremiti baš dobro za narednu Hanuku. Koliko je zapravo nama svijeća potrebno? Jedva sam čekala da postaviš to pitanje. Nije nam potrebno 8 ili 9 svijeća kao što mnogi misli, kao potrebno nam je oko 50 svijeća za svih 8 dana koliko traje sam praznik. Pripremit ćemo se bolje za narednu Hanuku. Slažem se. A ono što mene još zanima posebno, kao i u svakom prazniku i ono što mene najviše raduje, naravno pored poklona i tako je hrana i specijaliteti, zato što jako volim da jedem. Ja sam samo čekala ovo pitanje, Ajla, zato sam i navela baš onako kao što ti uvijek budeš radosna kada se spomeni hrana, naš novi podnaslov koji se zove Radost za nevce. Wow, i ova fotografija mi je čarobna. Stvarno jeste, ja kada pogledam ovu trpezu moram biti iskrena da ni ja sama ne mogu da ostanem ravnodušna. Mislim, pogledaj ti sve te boje i ukusnu hranu i dosta već nekih stvari koje onako mamite da jedeš. Čak i ako nisi gladan, pošao bi barem malo nešto da probaš. A mene zanima koji je glavni sastojak? Na početku smo spominjali da je u stvari čitav praznik započet sa uljem i uljaricom i ovdje je zanimljivo da tokom svakog praznika, odnosno sva hrana, sve što se priprema, služi se uz puno ulja. Tako da ako nešto se može napraviti uz više ulja, ide više ulja. Ali ja sam pripremila, onako da kažem, izdvojila 3-4 stvari koje želim da ti pokažem šta se može jesti tokom praznika Hanuke. Pa hajde da poslušam. Hajde da pođemo na prvo. Ajde, da li si nekada jela halvu? Jesam i ova na fotografiji me baš podsjeća na našu tahan halvu. Bravo, to sam čekala da prepoznaš. Znači, tahan halva i u stvari nije tako zovemo u narodu, ali u Hanuki, odnosno u prazniku se zove halva di Hanuka. Jer ima posebno baš znači. Da, i kako je u stvari ona malko drugačija od bosanski, drugačiji je postupak pravljenja, ali jedva čekam da nađem, Ajla, da probaš ovu halvu, da vidiš stvari da je ukus skoro isti. Znači, drugačija je boja, ali je ukus skoro isti. Odlično, morat ćemo probati. Sljedeće što smo pripremili jeste latkes. Dobro. Ovo je što se tiče slanih jela kod sefarda uz meso služilo i zvalo se još pašasti kumpir. Šta misliš, šta bi mogao biti kumpir? Pa kumpir me podsjeća na krompir. Bravo, Ajla. To je u stvari varijanta aškenaškog jela od krompira koji se zove latkes. I to je u stvari jedna vrsta šnicla od krompira. Ajla, moram biti iskrena s tobom. Ja sam tek nedavno saznala da se ovi šnicle od krompira zovu u stvari latkes. Ne bi mi vjerovala, ja tu čitav život jedim. Ali nisi znala kako se stvari zove? Nisam znala da u stvari se ono zove još i latkes. Mama mi stalno pravi i jedva čekam ponovno kući da jedim šnicle od krompira. Vidiš kako svaki dan naučimo nešto da. Novo. A da li ima nekih poslastica, taj dio me posebno zanima? Samo sam čekala to pitanje. Naravno da ima. Tu sam izdvojila dvije faktički, ali ono što želim da istaknem, kao što možeš vidjeti na ovoj fotki ovdje na fotografiji, tu su neke krofne. Voliš li krofne? Volim jako krofne i ovdje izgledaju jako zanimljivo. Aha, krofne se inače služe i one se peku u puno ulja i one su pretežno zastupljene na području Amerike i Izraela. A također postoji jedan kolač koji se zove čatkas. Od čega se on pravi? On se pravi od badima i tu je ova druga fotografija. Inače, može da podsjeća na izgled puslice. Ovo su neke zapravo puslice sa badima. Da, upravo tako. Kada smo završili sa hranom, Ajla, ili prije nego što počnemo sa samim jelom, zavisi kako ko želi, trebamo se na neki način zahvaliti na svoj toj hrani, tako reći, trebamo se pomoliti. Dakle, kada je u pitanju molitva, postoji jedan poseban dodatak u molitvi koji je vezan samo za Hanuku. U tom dodatku molitvama se naglašava baš ono čudo koje se dogodilo.
Kada se završi molitva, pali se svijeća i pjevaju se 2 pjesme koje slave i veličaju paljenje svijeće. Morat ćemo i naučiti te pjesme. Imamo mnogo zadataka poslije ove prezentacije, ti i ja. A ono što bih htjela istaknuti je baš ova predivna fotografija na kojoj se vidi ta neka praznična harmonija. Složit ćeš se. Slažem se, Ajla, sa tobom i baš mi je drago da si spomenula. Ova fotografija mi je onako predivna. Prije svega vidi se tu Hanukija, odnosno svijećnjak, gdje su upaljene sve svijeće. Što bi značilo da smo negdje pri kraju sa praznikom. Tako je. A iza njih se nalazi jedna lijepa harmonična porodica, naravno uz trpezu i uz mnoga slasna jela. Ne vidimo baš odavdje šta ima, ali vjerujemo da je sve preukusno. Kako u stvari uživaju u prazniku i u tome što imaju jedni drugi. Jeste, tako je, a svakako moramo primijetiti da su na fotografiji djeca. Mislim da se djeca jako raduju ovome prazniku iz nekoliko razloga. Naravno, prvi razlog su slatkiši i pokloni koji se jedu za Hanuku, ali svakako djeca se od malih nogu uče da je Hanuka vrijedan historijski praznik. Ali sam ja tebe htjela pitati, da li postoje neke igre koje se igraju baš za vrijeme Hanuke? Postoji jedna igra i mene su kao malu, dok sam bila onako sa 5-6 godina, znali nazvati zvrk. Kažu da nisam mogla smiriti na jednom mjestu. A u ovom prazniku postoji u stvari igra koja kada bi je preveli na naš jezik, zvali bi je igra zvrk. O čemu se tu radi? Odnosno, naziv igre jeste drejdel igra. Može li, Ajla, da ja tebi pokušam objasniti kako bi se mi igrale? Može, naravno. Naše zvrk igri, pa da vidimo da li ćemo se igrati kasnije. Super. Drejdel igra u stvari je tradicionalna igra koja se igra tokom Hanuke, praznika, i znaju se igrati i djeca, a i stariji. Kada bi se sada dogovorili da igramo, potrebne su nam sljedeće stvari. Potreban nam je prije svega zvrk, odnosno drejdel. Da li vidiš, Ajla, ovu ovdje smeđi na fotografiji ili ovi plavo-žuti? Da. To je u stvari zvrk koji ima 4 strane. Ono što je zanimljivo, da na svakom zvrku postoji i jedan simbol, odnosno jedno slovo koje je početno slovo iz riječi koja u stvari nama pokazuje u ovoj tabeli da tu ima neko značenje. Možeš nam, Ajla, pročitati šta ovdje piše? Veliko se čudo zbilo. Da. Dakle, ovo je baš praznik čuda. Da. Slavimo čudo. Slavi se u stvari čudo koje se desilo, kao što smo spomenuli na početku naše prezentacije. Kada smo našli naš zvrk, odnosno drejdel, sljedeće što nam je potrebno je valuta. Šta misliš, Ajla? O kakvoj valuti se radi? Pa hajde, nećemo reći da je novac u pitanju, To nije novac u stvari, Ajla. Tu mogu da se koristi grickalice, novčići, čokoladice, bilo što mi volimo da jedemo. I kako se to zove zapravo u ovoj igri? To se u stvari zove geld. To bi bila u stvari naša valuta koju se mi dogovorimo. Recimo, sada mi pozovemo sve naše kolege i prijatelje, hajde da se igramo drejdela. I mi kažemo za naš geld, odnosno za našu valutu, koristit ćemo zlatne novčiće koji su u stvari čokolada, kao što možete vidjeti ovdje. Nakon toga, onda moramo odrediti ko će prvi igrati. A kako ćemo to odrediti? Pa tako što onaj ko dobije najveću vrijednost, on igra prvi. A najveću vrijednost dobiva u stvari onaj ko dobije nun. Kao što možete vidjeti, na vrhu tabele nalazi se nun, odnosno veliku, i osoba koja to dobije igra prva. A ko pobjeđuje u igri? Sad ću ti objasniti. Ono što je jako zanimljivo, kada se mi poredamo u krug i sjednemo da igramo svi drejdela, svi imamo svoje čokoladice sa kojima se igramo i svoje drejdele, odnosno zvrkove. Nakon što vrtimo, mogu da se dobiju razne vrijednosti. Sve što vidite u ovoj tabeli ovdje, znači nun, gimel, hej i šin, imaju određeno značenje. Odnosno, Ajla, nadam se da ćeš biti jako sretna zato što bi se moglo desiti sljedeće. Moglo bi se desiti da dobiješ sve čokoladice ili da izgubiš sve čokoladice. To se zavisi od tvoje sreće. Pa voljela bi da dobijem, nadam se. Naravno, pobjednik je onaj koji izvuče sve čokoladice. Ali znaš što sam još htjela da ti kažem, Dženeta? Ja nemam drejdel kod sebe.
jedva sam čekala da me i to pitaš. Zato ja volim da napravimo mi to sami, da u stvari se potrudimo i da upotrijebimo našu maštu. Vjerujem da i mališani koji nemaju drejdel, a voljeli bih probati kako se igra ova igra, možete na internetu naći ovakvu šemu ili eventualno javiti se nama, rado ćemo je podijeliti sa vama i nakon što je skinete morate je isprintati. Nakon printanja vi imate sve kao što je prikazano na ovoj fotografiji, linije gdje u stvari nešto predstavijate, lijepite, režite i sl. I na kraju dobijete ovaj jedan savršen drejdel. Da. Ali vam potrebno još jedna stvar, pored papira, može se koristiti jedna olovka koja mora biti dobro zašiljena ili štapić od ražnjića. Vjerujemo da to svi u kući imaju. I ono što je jako bitno, ovo bi mogla biti odlična zabava sa roditeljima, za cijelu porodicu da se zabavite uz jedno večer. Imamo još jednu, dakle, obavezu, još jedan zadatak da napravimo drejdel i da signemo. Tako je. Anđeleta, primijetila sam danas da si stavila neke plave naušnice i da si stavila jedan plavo-bijeli šal. Pa je li to baš sa namjerom, sa razlogom? To mi je drago, Ajla, da si primijetila i nadam se da su primijetili i naši mališani. Pa upravo tako. Radi se o tome da ovaj praznik ima dvije onako često korištene i prepoznatljive boje za Hanuku. Kada bi sada me pitali zašto baš plava i bijela, najočiglednije objašnjenje plave i bijele hanuške boje je u stvari izraelska zastava. Također, plave i pruge simboliziraju oni koji su pronađeni na Talmudu, a u stvari tu je šal koji se tradicionalni molitveni šal koji se koristi u sinagogi. A svakako da plava i bijela boja imaju i svoje univerzalne asocijacije. Bijela u stvari sugerira na čistoću, mir i svjetlost, dok plava je povezana sa nebom, vjerom i mudrošću. Predivno značenje i predivne asocijacije. Slažem se. Ovi sa mudrošću ja bih voljela da povežem sa to. Ja baš ti hvala, počašćena sam. Kada smo već odradili s te boje, znači vidjeli su i mališani da na našoj pozadini mi koristimo i plavu i bijelu, što je u stvari veoma bitno i povezano sa ovim praznikom, mene sada interesuje jedna sljedeća stvar. Ako sve već ovo znam i sretnem svog prijatelja koji slavi Hanuku, kako ću ja njemu čestitati njegov praznik? Naravno, i drago mi je što si postavila to pitanje. Dakle, ukoliko želite da čestitate Hanuku, postoji više načina. Jedan je Zeman Urim Lesimha, što znači vrijeme svjećica na radost, ili Hanuka Alegre, vrlo jednostavno. Hanuka Alegre znači sretna Hanuka ili Hanuka Lesimha, Hanuka na radost. I ovom prilikom želimo čestitati Hanuku, iako je prošla, nema veze, svim Jevrejima u Bosni i Hercegovini i šire, da nam budete blagoslovljeni i sretni. I željela bih naglasiti dakle, da najveća zajednica Jevreja u Bosni i Hercegovini se nalazi baš ovdje kod nas u Sarajevu, gdje ima oko 700 Jevreja. Postoje jevrejske zajednice i u Mostaru, Tuzli, Zenici, a u Republici Srpskoj ih ima oko 200, po 100 članova u Doboju i Banja Luci. Baš mi je drago, Ela, da si na tako divan način mi objasnila i kako da čestitam, pridružujem se svim čestitkama i drago mi je da znam da po čitavoj Bosni i Hercegovini u stvari ima Jevreja koji slavi praznik Hanuku. I šta nam je ostalo još da uradimo, Ela, što ja bih voljela da sada prođemo kroz ove neke stvari koje smo spominjali, koje su u stvari riječi i simboli koji bi svi mališani trebali znati nakon jednog odnosno da bi ispoštovali taj praznik Hanuku. I svakako ćemo ponoviti sve ono što smo prethodno rekli, dakle spomenut ćemo čisto da zapamtimo u našim glavicama neke od najbitnijih simbola. Dakle, ovdje u sredini imamo Davidovu zvijezdu, to je dakle simbol u obliku dva trokuta koji simbolizira pomirenje dvije suprotne strane života. Ime je dobila po kralju Davidu i možemo je naći danas na izraelskoj zastavi. Gdje još si vidjela? Jo, Ajla, pa ja sam vidjela ovu zvijezdu na sinagogi, na groblju, na muzeju Jevreja. Pa ja sam to svagdje vidjela. Upravo tako. Eto, sad i znaš značenje
zvijezdu. Aha. Ja želim da ponovim, hvala ti Ajla na objašnjenju za Davidovu zvijezdu, ja želim da objasnim i šta je u stvari menora ili hanukija. Meni je taj svječnik prelijepi, ja da budem iskrena volim da palim svijeće jer izgleda tako nekako romantično. Menora ili hanukija je u stvari devetokraki svječnjak i kao što je Ajla već objasnila da jedan služi kao poslužitelj gdje se ostali svijeće pali iz ovog središnjeg. Ajla, pošto sam ja malo prije objašnjavala, ove neke zvrkove, kako sam ja bila zvrk kao mala i neke igre koje se igraju tokom Hanuki, da vidimo jesi li zapamtila šta je u stvari ovo u gornjem desnom čošku. Naravno da sam zapamtila, dakle to je drejdel, čuveni zvrk s kojim se djeca, a i odrasli, cijela porodica rado poigraju tokom blagdana Hanuka i mi ćemo poslije ovog online druženja. Hoćemo sigurno. A šta nam je Ajla još potrebno za tu igru? Potreban nam je gelt, dakle naša valuta za igranje drejdela. A ja moram nešto, Ajla, da spomenem. Možda neki mali ambasadori to prepoznaju, ja definitivno prepoznajem, a vjerujem da ćeš i ti. Da li te ovi novčići podsjećaju na čokoladni novčići koji smo mi dobivali od Gazi Husretena, kada bi bili dobri na obilasku i svašta novo naučili, Jeste, sa malim ambasadorima kada smo išli u obilazak grada. Da, a mi imamo jednu sličnost sa ovim praznikom u našim šetnjama gradom. To sam tek sada shvatila. Jeste, tako. Pored toga ima nešto što ja moram, Ajla, da ispričam da mi ti ne bi previše ogladala. Pa mi kada završimo prezentaciju otićemo da jedemo. Sa zadovoljstvom. Svakako, tu se nalazi ulje koji je u stvari sastavni dio svakog jela. Kao što smo spomenuli na samom početku, sam praznik je započet sa jednim od ulja, a on se koristi za većinu hrane. Također, tu se nalazi latkes koji su pljeskavice od krompira i imamo tu krofne, odnosno tradicionalne poslastice pržene u ulju. Dženete, šta ćemo prvo jesti, latkes ili krofne? Ja bih da idemo redom. Prvo slano pa slatko. Može i to. Baš se nekako lako dogovaramo. Ovim putem, dakle evo već privodimo kraju ovu našu prezentaciju, bih se željela zahvaliti tebi što si bila tu sa mnom, što si mi dala podršku i svakako zamolila bih te da odjaviš našu prezentaciju. Hvala ti, Ajla, puno na tome. Želim ovim putem da se zahvalim svima koji ste nas pratili. Vidjela sam da je bilo puno komentara vezano odakle nas pratite i također da pozdravimo i sve koji nas prati, gospodina Taubera od kojeg smo mnogo stvari naučili, ali svakako ono što želim da kažem da nakon odgledane prezentacije uđite u komentare ili eventualno uđite u komentare ili na našu Facebook stranicu gdje ćete imati sam link za kviz i provjerite da li ste nešto novo naučili danas. I mi ćemo odigrati kviz svakako pa da se malo takmičimo da vidimo ko je više naučio. Svakako, pratite nas i sljedeće sedmice i hvala vam što nas pratite svake sedmice kada imamo nove teme i nove prezentacije. Ako imate bilo kakvih pitanja, budite slobodni pisati nam u komentare, pisati nam u poruku, rado ćemo vam odgovoriti i uvijek nas pratite na našim Facebook i Instagram stranicama Mali ambasador Sarajeva i Sarajevo za djecu. Nešto bitno. Ukoliko neko ne stigne slučajno da pogleda prezentaciju, sve ove prezentacije će biti i na našem YouTube kanalu Mali ambasador Sarajeva. Tako da ih možete pogledati i tamo nakon što prođe nekog vremena. Ili ako se vi za pola godine sjetite, trebao bih ponoviti šta je ono Hanuka, možete uvijek to naći na našem YouTube kanalu. Svakako i ono što bih htjela napomenuti, u povjerenju Dženeta za sljedeću sedmicu priprema opet jednu zanimljivu temu, ali svakako pratite nas na našim stranicama i saznajte o čemu se to radi.